Shira Chepkirui niwe muhotani wa mwena wa iritu ihenyi-ini ria kilomita 10 ria Kericho Safaricom Roadies 2016 thutha guteng'era na ndagika 36 na sekunde 16. Fancy Chemutai aiganira na namba 2 guku Shira Cherangat akirikia ari wa gatatu. Munini wa arume Ernest Ng'eno ahotani na ndagika 26 na sekunde 16. Patrick Kipkeno auma namba 2 na ndagika 29 na sekunde 22 huku Dennis Chepkoni akiyukia namba 3. Nilikuwa nimeamua tu nishika na mobile na nikajikasa tu kidogo, huyu jamaa akasurrender, nikapata tu morale nikakuja tu mpesheni. Kitu yenye ilinisaidia ni my teammates, tulisaidiana from tangu mwanzo hadi mwisho tukasaidiana. Kugi ni ati ciama iria ciri rungu rwa kamiti ya mahenya ma Olympics guku Kenya nio NOC nimendekithitie githurano gia atongoria a kamiti iyo gitabanio tariki 6 Dithemba mwaka uyu. Undu uyu ugite thutha wa kamiti ya mahenya ma Olympics thiini wa thi niyo IOC kwendekithia gukorwo na githurano kieru niguo kunina ngucanio iria ikoretwo kuo gwa kahinda thutha wa minister wa mathako Hassan Wario guteanire kamiti ya NOC mweri muthiru thutha wa ungumania uria weyumirire hindi ya mathako ma Olympics mwaka uyu. Oho kamiti iyo ya ihinda ni yugite ni gukorwo ikiandika katiba njeru ya kamiti iyo ya NOC mbere ya ciumia 2 ithire. Thutha ucio anyiti itemi mathako-ini ma mahenya maheo mweke wa kuruta maoni mao megemainie na katiba iyo. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Simon Macharia wa Wangui.